Jatend migao mochung' weche mag mwandu mawuok e Salim Mvurya koro ramo ni onge jaket mwandu e sektano mabiro dhi nyime gi tiyo ka onge lesen mopuodhi. Mvurya nolero ni migape oseketo okenge manimba mar neno ni kuonde kunyo mwandu mag lowo obedo kod arita makare kaka okang' mar geng'o masiche mathoro mienjo e kuonde makamago. Mvurya nolero magi e seche mabende nosidho ayanga maromo nyamburko 18 mibiro tiyo godo e nono kaka weche mag tich chiedho e sektano e pacho ka. Nomedo ni migape bende oseyudo thuolo mar bedo kod bad migao mar obila ma bende biro nono kaka alwora mikunye mwandu mag lowo dhach kendo neno ni gitiyo kaluwore kod chike moketi. Tumesema kwamba hawa wananchi ambao wanachimba katika migodi tuwaweke katika vyama vya ushirika, ndio tupate nafasi ya kuwasomesha, tupate nafasi pia ya kuwatafutia vifaa muhimu ambao vitakuwa na usalama. Mazingira yao pia yana hatari, na hii vyama vya ushirika itawasaidia na itatusaidia na sisi kuweza kuwatambua, kuweza kuwasomesha, kuweza kujua ni nani ambaye anafanya kazi hiyo. Hata kukiwa na ajali tunaweza kujua ni kina nani na ni sehemu gani. Katika baraza la mawaziri tukakubaliana tubuni kitengo muhimu ya polisi ambayo itashirikiana na vitengo muhimu katika kila county, zile vitengo vya usalama, ili tuhakikishe kwamba tumeweka sehemu zote za uchimbaji madini watu wafanye katika mujibu wa sheria.